panuguton. Kabugas imarakka. Kapahibut la mamuji pasangat Tuhan. Mereka menghingga saya nomor 45 ayat saya dan betul. Sulit tutup sulit. Sulit. Oke. Iya. Oke. Kerapian berjiwa salam dari Bungkulu dari Satu Romahami 3 bulan Yahan Nagisun Erfa Indonesia Romahami Lolo Akabulan Bisa Pasangket Kudus Tu Pasangket Walaupun Naibah Iso Walaupun Sohoke Terkait kami dan dulu tidak mungkin apa di Bogor, kalau mati, masuk itu kemudian karena duduk tangan di Bogor, lalu mereka lurus keras. Amang baru kurtanyo adat nani ima paluwetir honari amang baru nak pasal nana nero hakku tura semula paluwetir na hubuk kami kasungani nero hakku nya amang baru Gabi salah horas raja nabi dina mangaliat yen termu tulang las disima pasa raja las disima hujaloha gabi salah horas gabi tulang sanape dihamu pada nami pakai senawal nanti Indonesia dua nanti polisi PMA nanti itu nggak masih harungguan pada nami baik mak panong muni saroh kami mendapat tuan pangurun nari kita semata panong muni
hiteon di pudia nina burung saya makila matongon sian medau maju sian najono Oma dalam kami yang nabi anggiat diului amak tadi bata dumpa taruhan anon dari nangotu kaya pasapunani anggiat di pasaut sisitan rohata iba tu bere nabi naso adong dope marurat tutoru berpuluh hijau. Laos kison mahasasaan ni si Bopon kami. Kalau para makbar.
sa luhod na pinopar nila puro nami. Laos di summan no nahasahadan ni rudang na jagar doot por aspir nang eme na marludu na ubok kami. Maima godang lihat yamang para musik nami. Tapi gorang mau diluluan na pinaksangapak. Luluan na sa matua. Sesuai dokon jojo muna rasa nami. Roro di kami di Sonmoy. Ima pemukot muna pengaribuan sa Pangtinggaran Lagu Budi, Kecamatan Lagu Budi. Ima di sialama itu tu rasa nami. Nama rujun ngolu. Nak tulang kami. Nasa humatuai. Di jalo natulak kami no pasu-pasu dan orang di goluna atur
Sumber bayar sison. Sadai tusan don. Sadai kamu mengatur. Unak sali sulit. Madok wapirang kusiamun. Madok pakok kuson ujulu. Madok pakok. Ibu dinok kamu ibu dinon. Ibu dini dapat julu nakin. Omma mengatur sokon omma mau. Bagasan guarni debata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni tod di porbadia amin. Audo haheheun dohot hanguluan ninna Tuhan Yesus na mangulu duganuk na porsia diahu atik pe mate ibana jaladang mate bibana rudi saliling nililingna amin. Sai jagaon ni Jehovah doho laho ruar doho laho bongot ola nion rodi saliling nililing amin. Tiki marendehitan non asa ditutup mah batang marendehitas yang nomor 155 ayat sada tambah 5 tambah ayat 10 sada. Dipegang dulu Bapak, dipegang ya. Langsung dontang dah berak. Kamu main sepertinya. Ale manaria siahaan siatano do permulaan ni dagingmu mulak mai gabetano ale Tuhan debata nama nopaho
dohot Tuhan Yesus Kristus na paluahoko siya dosa, dohot todi porbadia na majoho tuhanguluan na sora suda. Ima na mga ramoti orbuk ni bakem, paimaro ari parpudi. Amen. Ay natuat matuhanisian banua gijang mardongan surak-surak, marsuara maraja ni suru-suruan, tarbige masarune ni debata. Dumihehe majumolo akan amate di bagasan Kristus. Amin. Matanya. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo debata na punahami ro di sude ngulu nami. Sailehom mahiras ni roha di hami. Asa marlas ni roha hami. Paimahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sahat tutangamu matodi dohot daging nami. Asa unang lilu hami di ujung ni ajal nami. Sailehot to dimi manogu-nogu hami. Asa diramoti hami. Molo hubolus sami rura ni linggoman ni hamatiani. Asi maroham, saya pamasuk mahami sobot tu hasonangan nasun dinggan. Amin. Nilai homatiki itu keluarga besar laho pamasuk tanah. Le kamu, le di belakang le. Sesaut. Ayo. Jadi berapa kau minum pipi? Aku masih satu nomor minum tadi. Nami dari Banua Bijang, saya Pinarbadia Makwarmu, saya Roma Harajaummu, sesaut kalau meneroham di Banua Tongaun Songon dari Banua Bijang. Leo matuhami sadarion hamuan siap hari. Sisa manusia nami songon panesanami, di dosa di dongan nomor dosa Tuhan. Unang kami tobiho to pangunjunam, palua mahami siap pangago. Ayhona punah harajaon, dohot hagugon, rodi hasangapon saliling nililingna. Amen asini rohani tu hatta Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani di bata ama. Dohot parsaoran itu di porbadia ma nama dongani hamu saluhutna. Amin. Satu mama.